حکیم عمر خیام تجهیزات ساخته بوده است، با خود میگردانده است که وقتی با اشیا و تجهیزات و حتی با بدن آدم رسانده آن رو به حرکت می‌درآورده است، معلوم می‌کرده است که در بدن فرض کردیم آدم چند فیصد گوشت است، چقدر پوست است، چقدر آب دارد، چقدر استخوان دارد، چقدر مغز دارد. و این نشانه آن است که امروز کامپیوتر همین رو در آخری عصر 20 و اولی عصر 21 پیشنهاد شد. شما بیننده عزیز میدونید که کامپیوتر مال اندیشه تاجیک است. هزار سالها مقدم این عمل اثبات شده است، کشف گشته است و تجهیزات های ساخته مورد استفاده قرار داشتند که در اثرهای تاریخی، در ادبیات، فرهنگ و علم ما باقی مانده. تقریباً 20 سال مقدم شادروان خورشید عبدالواحدوف، یکی از نویسندگان موفق زمان استقلال، عالم نکته سنج و یکی از هواداران ارشد ملت، به من پیشنهاد کردند که یک اثر نویسم با نام نگین عدالت و از او پرسیدم که این چه اثر باید باشد و چی رسالت را به عهده گیرد. گفت که باید یک انگشترین نفیس و نازک باید ساخته شود با نگینی نیستم در جهان و به سازمان بین الخلقی پیشنهاد سازیم تا با شماره انیق برای مخصوص راهبران ابرقدرت ها، سرور دولت ها، پرزیدنت ها تا اون رو در انگشت خویش انداخته در وقت حکم برآوردن هیچ وقت به بی‌عدالتی و بی انصافی راه ندهند. و من ابراز داشتم که این گفته شما هنوز هزار ساله ها مقدم با تشبث بزرگ میر حکیم انوشیروان عادل ساخته مورد استفاده قرار گرفته بود. نخود اگر این خیلی باشد پس کامپیوتر هم مال تاجیک است، گفت شادروان خورشید. و ما گفتیم در اساس دلایل، در اساس مثال های انیق تاریخی، در اساس اثبات های علمی که حقیقتا چند هزار سال مقدم بعض تجهیزات ها، اسباب ها و نشانه های کامپیوتر تا زمان ما آمده رسیده است. این را شاعری موفق زمان ما، یکی از عالمان موشکاف زمان استقلال، شخصیت روزگار دیده نوریدین امیری در داستان انوشیروان خویش پیشنهاد ساختن این مسئله مورد استفاده قرار گرفتن آن چنین تصویر شده است: شاه پیسندی، وقتی که شاه با اسطوهای زمان سفارش میدهد که انگشترین از زر خالص سازند و نگین آن از الماس نادر و یک حقیقتا در یک مورد کوتاه چنین انگشتری ساخته پیشنهاد میگردد و به شاه پسند هم میافتد. شاه پیسندی چو انگشتری، کرد شروع در ره دادآفری. حکم همه از سر اندیشه کرد، عدل و عدالت به جهان پیشه کرد. حکم اگر بود گران، آن نگین سوء شدی رنگ وی آنگه یقین. بودی اگر حکم کم از جرم کس، زرد شدی رنگ ورا یک نفس. لایق جرم آمدی در حکم شاه، سبز شدی رنگ نگین در نگاه. بله، این عمل کامپیوتریست که امروز حتی روحیه انسان را خوانده به اطرافیان معرفی کرده میتواند. گرچنده عالمان صاحب عنوان ما از اکادمیک ها سر کرده تا نامزد و دسنت و دکتر و پروفسور ها به این موفق نیستند، ولی
ҳакимони гузаштаи мо ба ин нозукиҳо ҳанӯз садсолаҳо не ҳазорсолаҳо муқаддам даст ёфта буданд. мутаассифона дар ташаббуси сиёсатҳои даҳшатангези асри 20 ва асри 21 ки тоҷикро аз хатти бумии худ, аз хатти авлоду аҷдодии худ дур сохт, аз анъанот, фарҳанг, адабиёт маҳрум гардонд ва фарҳанги бузургу илми бемисли монанде ки ҳазорсолаҳо китобат шуда омада буд, аз дасти тоҷик афтод. ва имрӯз мебинем ки тоҷик тамоми кашфиётҳои оламро ки ба дигар забонҳо, ба дигар роҳу воситаҳо боз ба худи мо баргашта омаданд, аз муаллифони охир медонем. ва вақте ки ҷиддитар ба адабиёт, фарҳанг, илми тоҷик сар мезанем, мебинем ки ин кашфиётҳо, ин ташаббусҳо, ин бозёфтҳои илмӣ ҳанӯз 1000 сол муқаддам дар китобати то имрӯз расидаи тоҷик дар давоми беш аз 1000 сол исбот шудаанд, пешниҳод гаштаанд. ва ман дар ин росто баъди омӯзиши давоми 20 соли охир дар ин раванд беш аз 1000 мисоли амиқеро медонам ки чун кашфи нур ки ба хират пайваст ва инро айни замон тамоми дунё эътироф мекунад ки бозёфти тоҷик аст. ва дар ҳамин росто ман метавонам даҳҳо, садҳо мисол оварда бошам ки тоҷик ҳанӯз ҳазорсолаҳо муқаддам ба компютар, ки имрӯз компютер гуфтам мо истифода мебарем, даст ёфта буд ва инро бо роҳҳои гуногун, шаклҳои мувофиқ ба талаби замони худ пешниҳоди ҳамзабони худ гардонда буданд. ҳамзабонони мо дар ҳамон қадим ва акнун вақте ки дар асри 20 сиёсатҳои бузург дунёро аз нав дигаргун сохтанд, аз он ҷумла вақте ки болшевизм, яъне шӯроҳо ки қариб 6-1 ҷаҳонро гирифтанд ва анъаноти миллии мо, аз он ҷумла асоси сарчашмаи илмии тамоми кашфиёти тоҷикро аз хатти худ маҳрум гардонданд ва мо бо крилик ху кардем ва имрӯз 99% мардуми мо хатти асли анъанавии хешро намедонанд, ба илм дастрасӣ надоранд ва яке аз миллатҳои гӯё қафомонда имрӯз муаррифӣ мегардад. ҳол он ки тамоман баръакс аст ва ба хотири он ки ҳамин аслияти воқеиро бояд аз пеши назари андешаи мо дур кунанд, моро пеш аз ҳама аз хатти худ, аз фарҳанги худ, аз адабиёти худ дур сохтанд ва имрӯз даъвоҳои баъзан намояндаҳои адабиёти мо меоранд, намояндаҳои илм, фарҳанг ки маҳз ҳамин хатти яъне крилик ба мо давлат дод. ҳолон ки тамоми маърифати мо, фарҳанги мо, давлати мо, анъаноти моро барҳам дод ва моро ба як хатте оварда мувоҷиҳ сохт ки ба забони мо, ба гуфтори мардуми мо ҳеҷ мувофиқат намекунад, вале аз зарурат мо оҳиста оҳиста гардан фуровардем, ху кардем ва имрӯзҳо даъво дорем ки хатти форсӣ гӯё мушкилиҳои зиёде дораду мардуми моро бесавод мегардонад. ҳолон ки худи форсӣ илм аст, фарҳанг аст. касе ки имрӯз дар ин замони пуршару шӯр даст ёфтан боз дар баробари ин ба илму фарҳанг ва ба кайҳон, маҳз ҳамони муваффақ шуда метавонад ки хатти форсиро медонад ба сарчашмаи илми аслии олам даст меёбад ва бо забони худ, бо забони форсии тоҷикии дарӣ озод суҳбат мекунад ва тамоми сиру асрорро ба ин восита муаррифӣ карда метавонад.